आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi पाउ पाजरी अहानबद मरुइबा पाउ रायजासिगी टेक्नोपल कांगपोकपी चांदेल अमदी चुराचानपुर जिल्लादा सेक्यूरिटी फोर्स न थीब हुंबगी थबक चथबदा नोंमै चनी अहुम यावना खुसुखुला क्या फागतले मणिपुर ngasi नौना मियोय मंगा कोविड-19 पॉजिटिव ओइरकपगा लोइनना रायजासिदा पुन्ना पॉजिटिव ओइबा मिगी मसिंग सनी मरिफु सुरे मसिगी मनुंगदा एक्टिव केस हुंफु हुमदोय लेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हाइरी ट्रिनिडाद अमदी टोबेगोदा लेबा भारत मचासिंगदा ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड पीरगनी गृह मंत्री अमित शाह ngasi गुजरात हिमाचल प्रदेश राजस्थान उत्तराखंड अमसुंग छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री सिंगा उनदुना नोंगना मरम ओइदुना अमांगता थोकपसिंगी मतंगदा खनखरे अमसुंग थासिगी कुनिथोइदिगी हौदुना पांथोकदब दुरान कप 2015 की ट्रॉफी ngasi राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना माइखुम हांगदोखरे रायजासिगी सिंगी जिला सिंह टेक्नोपल कांगपोकपी चांदेल अमदी चुराचानपुर जिल्लादा सेक्यूरिटी फोर्स न थीब हुंबगी थबक चथबदा बोम काप याबा खुलाइसिंग यावना नोंमै चनी अहुम अमसुंग मरु क्या फागतपा ngamle मणिपुर पुलिस ngasi थोकपा चेरोल अमना हाई हौखिबा पुंग 14 दा जिला सिंह असिगी तोंगान तोंगान मफमसिंगदा मणिपुर पुलिस असम राइफल्स भारत लानमी अमसुंग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स अमसुंग अतै सेक्यूरिटी फोर्स के अपुनबा कांगबु अमना थीब हुंबगी थबक चथखी मदुदा SLR कुंतरुक इंसास राइफल कुनमाथोय AK सीरीज की नोंमै 13 स्नाइपर राइफल अनि कार्बाइन अहुम 303 राइफल 38 51 mm की मोर्टार अनि MA असोल्ट राइफल अनि M79 ग्रेनेड लॉन्चर अहुम स्कोप यावबो राइफल अमा सिंगल शॉट ब्रिज लोडेड नोंमै 19 सिंगल बॉल एक्शन 13 पिस्तौल तरुक .22 राइफल अमा लेथोड अनि सिंगल बोर नोंमै 15 कंट्रीमेड पिस्तौल अहुम मजल लोडेड राइफल मरी सिंगल बोर तरुक पोम्पी 19 लेथोड अमा यावना नोंमै चनी हुम फागतपा ngamखी अमदी 5.6 mm की मरु 19 7.62 mm की मरु मरिफु IED 19 ग्रेनेड 10 पोम्पी सेल 9 अमसुंग लेथोड ग्रेनेड अनि फागतपा ngamखी नोंमै बोम अमसुंग नोंमै मरु यावना खुसुखुलाय क्या फागतपा सिगा मरी लेनना मणिपुर की ADGP लहरी दोरजी लहतुना हाई मणिपुर आइन अमसुंग शांति रक्षा की फिवम निंगथिना ngak सेंदुना थमनबगी दमक पाइखलकपा खोंथांगी सरुक अमा ओइना सेक्यूरिटी फोर्स ना थेब हुंबगी थबक चथबदा रायजासिगी सिंगी तोंगान तोंगान मफमसिंगदगी खुलाइसिंग असि फागतखिबनी मांगना हाई Concealed in various locations, coordinated operations were launched simultaneously at multiple sites in the interior and suspected areas of Tengnopal, Kangpokpi, Chandel and Churachandpur districts by joint teams of Manipur Police, Assam Rifles, Army and CAPFs. These operations resulted in the recovery of following arms, ammunition, explosives and other warlike stores. These intelligence-based coordinated operations in the hill districts represent a significant achievement for the Manipur Police, Assam Rifles, Army and Central Security Forces in their ongoing efforts to restore normalcy, maintain public order and ensure the safety and security of citizens and their properties. Manipur State Commission for Scheduled Tribe की अनिसुब कुमन थौरम ngasi Imphal da pangthokhi थौरम अदुदा Chief Secretary Prasant Kumar Manipur State Commission for Scheduled Tribe की Chairperson Matthew Rongmai Finance Department की Additional Chief Secretary Vivek Dewangal Tribal Affairs and Hills की Additional Chief Secretary Anurag Bajpai amasung Home Department की Commissioner N Ashok Kumar saruk yakhi थौरम असि की saruk ama oina art exhibition amadi tribal gi nat की फिजोल उत्पा थौरम amsu pangthokhi रोंगमई नागा काउंसिल मणिपुर की मिहुसिंग ngasi इम्फाल की राजभवन दा राज्यपाल अजय कुमार भलागा उनखरे उनबादुदा काउंसिल असिगी माइकैदगी तमेंगलोंग जिला दा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर अनालायेंग ट्रांसपोर्टेशन अमसुंग नोंगदा संगदबा याद्रबा पोलम सिंगा मरी लेनना जिला अदुदा खुंदारिबा फुरुप सिंगना थेंगनारिबा खुदोंचादबा कयागी मतंगदा राज्यपाल दा पाउदमखी अमदि चौखत थौरांग यावना अतै मथौ ताबा हिरम कयादा सरकार की माइकैदगी मित्यंग संगबिनबा वाफम सिंगसु तकसिनखी उनबादुदा राज्यपाल की माइकैदगी जिला अदुगी दमक काउंसिल न थमलंबा वाफम सिंग थबक तो ओंथोकनी हाइबगी थाजबसु पीखी ऑल मणिपुर पोलो एसोसिएशन की मिहुत कांगबु अमसु राज्यपाल अजय कुमार भलागा उनखी उनबादुदा एसोसिएशन की माइकैदगी
पोलो चौखटहनबा अमसुंग अतै मरी लेनबा हिरमसिंगी मतंगदा पाइखटपा याबा थबक थौरमसिंग पाइखटपिनबा राज्यपालदा तक्सिनखी राज्यपालगी माइकैदगी थबक ओइना ओंथोकनबा होटनगनी हाइबगी थाजबा पीखी अमरोमदा मणिपुर ड्राइवर्स एसोसिएशन की मिहुत कांगबु अमनसु राज्यपालगा उनखी उनबदुदा एसोसिएशन की माइकैदगी नोंगमदा संगदबा यादरबा पोलमसिंग पुथोक पुसिन तौरिबसिंगना ट्रांसपोर्टेशन का मरी लेना थेंगनारिबा खुदोंचादबसिंगी मतंगदा पाउदमखी लंबी की फिल्म फत्तबना मरम ओइरगा थेंगनारिबा खुदोंचादबा कयागी मतंगदा वारी सानबगा लोइनना बाईपास रोड अमा सेंबिनबा अमदी अतै मथौ ताबसिंग थबक ओइना पाइखटपिनबगी वाफम राज्यपालदा तक्सिनखी एसोसिएशन की वाफम सिंग तारबा मतुंगदा राज्यपालना मथौ ताबा थबक सिंग पाइखटकनी हाइना थाजबा पीखी पाउगी मरकथना तेनबा ब्रेक अमा रोलेक्स तिलाट हिदाक्सी मणिपुर की लोफम कयादा माई पाकना सांगिंग तौरब तिलाट हिदाकनी रोलेक्स सिजनबना मयोल चिकपी मना तोनसिनबी फौद ताब उतोंग तिन ngaroy काबी मरेक अंगांगबी वाइकुप मानबी इंगेलाई चुबी उसिंगसा नंबी तिल मही चुपतिल सिंदगी ngathok ngami yam maru eriba mana mahuksagi khalda akaiba amat pide pam pobagi awaba ma suklai leiroi har natraga lengoi kharada yalaga hekta chaibi yare adongi manak nakpa tilat hidak yonba dukan khudingda suksoi soidana रोलेक्स लौमी सिंगी असेंबा मरम ताबीरिबा पावसे आकाशवाणी इम्फालदगिने मणिपुरदा ngasi नौना मियोय मंगा कोविड-19 पॉजिटिव ओइरकपगा लोइनना राज्य सिदा पुन्ना पॉजिटिव ओइबा मिगी मसिंग चनी मरफु सुरे मसिगी मनुंगदा एक्टिव केस हुमफुमदोय लेरी राज्यगी हक्सेल विभागना थोकपा चेरोल अमदा हाय ngasi मियोय 39 कोविड-19 टेस्ट तौबदा मियोय मंगा पॉजिटिव ओइबा थेंगनाखी मियोय 15 ngasi डिस्चार्ज तौखिबगा लोइनना जोन अमदगी ngasi फावबदा नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखिबा मसिंग चनी 38 सुरे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चाम कुनमंगा सुब मपोकुमन थौरम ngasi बीजेपी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना सिंधुना निंगथौ खोंगदा लेबा इबुदौ ओकनरेल लाइसंगदा पांगथोखरे थौरम अदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट ए सरदा देवी एमएलए गोविंदास कोंथौ जमामदी दोलसी की मेय क्या सरुक याखी तुंगदा एक पेड़ मा के नाम की सरुक अमा ओइना नोंमगी ओइबा उथाबगी थौरम अमा तौपोकपी पब्लिक ग्राउंड पांगथोखी थौरम अदु तौपोकपी वेलफेयर क्लब न सिंधुना पांगथोखिबने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अमसुंग बेनिफिट सिचुएशन कैंपसिंग चुराचानपुर जिला की लमका की न्यू लमका इलिम भेंगी कम्युनिटी हॉल अमसुंग साइकोट सब डिवीजन की साइदान खुलदा लेबा साइदान कम्युनिटी हॉल दंगसी पांगथोखरे थौरम अदु डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चुराचानपुर न सिंधुना पांगथोखिबने थौरम अदुदा सरकार की तोंगान तोंगानबा विभाग सिंह स्टॉल सिंह हांगदुना मियामदा खुदोंचाबा क्या फंगहनखी चांदेल जिला की डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर न सिंधुना हुमुदरा तरुक सुबा बन महसब लिसिंगनी कुनमंगा मरी लेनना जिला सिगी मनुंग चना लेबा खुलमरीदा उचारा सिंह थाबगी थौरम पांगथोखरे थौरम अदुदा उहै पानबा लै सातपा अमदि लैतिंगी ओइबा पांबी लिसिंग मचामंगा रोम जिला सिगी लिरुंग ताबी लुनखु पुरुम चुंबांग अमसुंग जोइंथलांग खुलसिंगदा थाखी इलेक्टोरल रोल की प्री रिविजन की मांगोइनना ब्लॉक लेवल ऑफिसर सिंह के ट्रेनिंग प्रोग्राम अमंग चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मणिपुर की ऑफिस पांगथोखरे थौरम अदुदा जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रामानंद नोंगै कापमना लीगल प्रोविजन रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीएलओस हाइबा हिरमदा वांगांखी थादौ कुकी लिटरेचर सोसाइटी मणिपुर न सिंधुना कैथेल मानबी चंफाइदा लेबा ngaimel children school da numit mari ni chumna tharkiba thadau kuki refresher course ngasi loisinkhre loisinbagi thoromadu da kangpokpi gi ZEO losi lamkhon hat haukip na saruk yakhiba sing da certificate sing khusinakhi paugi marak thatna tenba break amamuk ibungo kaidawrage saluk pan sida ungisina lan songnari ni ma kana pukninga wakhalga ado kana na ngamkhrage ba songnari ngamnadri pukning na ningi na nei ma ayung an hogalaga walking chatke wakhal sina khali sina ngak tang tang tungge pukning sina amuk thau thum yamna chararoi wakhal sina di hoide hei khara khajik noi babu film kumlu dau olympic chelu dau su leitra sida doi bungo bp wangba heart attack stroke diabetes kidney failure na singba narak pa yai haba khangre angang ori ngai desu ning damna cha phangte hujingna doctor gi magan am thing phatti haiba du khangaba natro nangbo khanjillura no se nongma gi khara adum hanthara loire ado ima su sadi am thakandai ne ima bu thaura no hairo thauda sini du nongma gi khara hanthara ba hoi Paujinjariba Food Safety Administration Directorate of Health Services Government of Manipur आकाशवाणी इम्फाल की पाउता बीरी
Pradhanmantri Narendra Modi na hairi Bharat Masasingna Trinidad amasung Tobagoda Satpa Khongset asi Thauna Phabagi Khongset amani Mafam aduda leiriba Bharat Masasingda wa ngangladuna Pradhanmantri na hai Mafam aduda leiriba Bharat Masasing aduna mafam adugi tongan tongan ba thabak thoramsingda soba tengbang piri masigi damak Pradhanmantri na thagatpa phongdokhi mang na hai Trinidad amadi Tobagoda leiba Bharat Masasingda Overseas Citizens of India card piragani masina makhoina Bharat laktun thabang khang tawbagi khudongchaba phanghangani Pradhanmantri gi lebak mangagi khongsat ki ahum subo oina ngasi Argentina pangani Pradhanmantri na Argentina gi Rashtrapati Javier Milei Barton Torokpadagi mahak leiba aduda satkadabani Argentina si Bharat ki senmitlonda yamna maru eba mapang amani Pradhanmantri gi khongsat asi Bharat ki Pradhanmantri amana Argentina satpa asi sahi 53 ki matungda oiri Griha Mantri Amit Shah ngasi Gujarat, Himachal Pradesh, Rajasthan, Uttarakhand amasung Chhattisgarh gi Mukhy Mantri singa unaduna nongna maram oiduna amang ta thokpa singi matangda khanakre social media da thagalakpa warolamda Sri Shah na hai isau gi awaba mayoknariba raija singda miyam gi mateng pangnabagi damak NDRF ki team sing matik sana thamle amasung mathau tarakpa matamda ahenba kangbu thajinaba sem sare Sri Shah na Kendra Sarkar gi maikaidagi isau na sokhalaba raija singda pangba yaba mateng pangani haina Mukhy Mantri singa unaba aduda thajaba pikhi Thasigi kunithoi hauduna pangthokadaba Duran Cup 2015 gi trophy ngasi Rashtrapati Draupadi Murmu na maikhom hangdokre New Delhi gi Rashtrapati Bhavan da leiba Cultural Center da pangthokpa thoramda wangangda Srimati Murmu na hai Duran Cup asi Asia da khwaidagi liraba football tournament amani tournament asi raija manga Nongchup Bengal Assam Manipur Meghalaya amadi Jharkhand yumbu oiduna pangthokadabani Enforcement Directorate na Chinese App Investment Fraud Case ta mapung oina chenaba Rohit Bis Fare Delhi da leiba Rohit Bis ka mari lenaba tongan tongan ba mafam manga su idi na thiba humbagi tabak sathaki hiramasi gi matangda cybercrime Hyderabad na FIR ma thangalakpadagi agency asina thijinduna lakpani China gi miyo kya na Bharat Masasinga khusana duna sasinaba Investment Act ki khuthangda sendo yamna pigani haina thajahanduna miyo kya dagi sel khomgatli haina maral siri South Africa gi Durban da pangthokpa humlak suba G20 Education Working Group ki mifam da Bharat ki mihusing saruk yakhi mifam asida saruk yariba lebak sing shiksha gi lamda amaga mateng pangnabagi matangda phongdoknakhi Education Professional for a Changing World haiba hiramda pangthokliba mifam du da Bharat ki mihutna National Education Policy 2020 gi matangda wafam kya phongdokhi Hauzik sanabagi pau Khaidem Geetchandra dagi Imphal East Jilla ki Chalo Football Ground da Chatharkhiba Chalo Cup Football gi winner Central High School Chalo Lamyanba FC na oire ngasi sanaki final da Central High School Chalo Lamyanba FC na Nongren Mayalika FCU Panjal Mari amadu thoiduna champion oikhi mamang thagi kunma thodik hauduna Chatharkhiba tournament asida punna team kuncha marina saruk yakhi Ahanba Khelo India Water Sports Festival mathang thagi kunma thoidagi Srinagar gi Dal Lake ta horagani wafam asi Kendra gi Youth Affairs and Sports Mantri Manshuk Mandawiya na lauthokebani festival asida tongan ba masana manga saruk yagani Croatia da pangthokpa Grand Chess Tour lisangani kunmanga gi rapid section gi taruk suba round da world champion di Kukes na world number 1 Mekan Skalchenbu maithiba pikre Wheelchair basketball gi national team sem sananabagi trial da saruk yanaba Wheelchair Basketball Association of Manipur gi sanore mari Wheelchair Basketball Association of India na kauraklaba sanare singna August mari dagi kuntra phauba Visakhapatnam da pangthok doriba coaching camp da saruk yagani hairi Nganthoi Thagatsari Geetchandra aroibada maroiba pau amuhana Raija sigi Tengnopal Kangpokpi Sandel amadi Churachandpur Jilla da security force na thiba humbagi thabuk sathabada nongmai chani ahum yauna khusukhulai kya phaгаtle Manipur da ngasi nauna miyo manga COVID-19 positive orakpaga loinana Raija sida punna positive oiba migi masing chani marifu sure masigi manungda active case humphumdoi leiri Pradhanmantri Narendra Modi na hairi Trinidad amadi Tobago da leba Bharat Masasing da Overseas Citizens of India card piragani Griha Mantri Amit Shah ngasi Gujarat, Himachal Pradesh, Rajasthan, Uttarakhand amasung Chhattisgarh gi Mukhy Mantri singa unaduna nongna maram oiduna amang ta thokpa singi matang da khanakre amasung
ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 12ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯗꯨꯔꯥꯟ ꯀꯞ 2015ꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤ ꯉꯁꯤ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯗ꯭ꯔꯧꯄꯗꯤ ꯃꯨꯔꯃꯨꯅ ꯃꯥꯏꯈꯨꯝ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫